Welcome to Smart Nation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners. And it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. Simple present tense. Simple present tense ካብቶም ናይ English tenses ኮይኑ ሕጂ ኸ አጠቃቀሙ ክንሪና ወይ ከመይ ይመስል ማለት እዩ። So simple present tense we use it to tell about things that happen continually in the present, like every day, every week, every month, every year, or every some days ማለት እዩ። ከምዚ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ከጋጥም ዝኽእል ግን እንታይ continually present ኮይኑስ ግን ቀጻሊ ዘጋጥም repeated action ኩሉ ግዜ ተደጋጋሚ ዘጋጥም ነገር ማለት እዩ። እዚ ኸ ንምንታይ ንምግላጽ እንጥቀመሉ is used to describe hobbies ከም ባህርያት ናይ ሰብ ንኣብነት she smokes እንተልካ ንዚያ ጓል እዚኣ ተትክኽያ ትብል ኣለኻ እዛ ጓል ተትክኽያ ብዛዕባ ሕጂ ኣብዚ ክነስዕሎ ዘለና simple present ናይ ሕጂ ኮንካ ትዛረብ እንታይ ዳ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ደዘውትሮ ነገር ኩሉ ግዜ ድገብሮ ነገር ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ካልእ situation ክኾን ይኽእል or ነገራት ክኾን ይኽእሉ ግን ኩሉ ግዜ በተደጋጋሚ ዘጋጥም ነገር ንምግላጽ ኢኻ ትጥቀመሉ ንኣብነት unchanging situations ከም work ክኾን ይኽእል ስኻ ትሰርሖ ደልኻዮ ኩነታት ንኣብነት I work in London ተልካ ኣብ ለንደን ሰርሐ so ደልኻዮ situation ማለት አይቀርም in general truths ከሓፈሻው ሓቂ ከም ንኣብነት the sun rises in the east ተልካ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ ማለት እዩ ፀሓይሲ ብምብራቕ እያ ትበርቕ ያ እዚ ኸ መዓስያ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ነገር ተደጋጋሚ ዝርአ ተርእዮ እዩ እዚ and fixed arrangements ከም ኣብ ቀጻሊ ወይ ናይ መጻኢ ነገር ኮይንስ ግን ውጡን ማለተይ ከምዚ ውዱእ ነገር ማለት እዩ ውዱእ ክኸውንሲ ተኽእሎ ደሎ ማለት ንኣብነት ሕጂ ናይ ንግሆ እንተሎ እንተዳ ሓንቲ ባስ ናይ ምሸት ትብገስ ኮይና ትኸይድ ማለት እዩ ክትብል ትኽእል the bus leaves at 6 p.m. or ትበጽሓሉ እንተኾይኑ ታባስ the bus arrives at 6 p.m. ናይ ንግሆ ኾንካስ ብዛዕባ ናይ ምሸት ትዛረብ ኣለኻ ግን ታባስ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ተደጋጋሚ ትገብሮ ነገር እዩ so እንታይ ትብል ኣለኻ ታባስ ሰዓት 6 እያ ትመጽእ ያ ክትመጽእ ደይኮንስ ትመጽእ ያ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ነገር ስለዝኾነ fixed arrangements ስለዝኾነ ማለት እዩ so example ንረብ I go to school every day or she goes to school every day we go to school every day ድኾነ እዚ ክትከኦ ትኽእል ኢኻ so እንታይ ናግንብል ኣለና መዓልታዊ ትምህርቲ or መዓልቲ ትምህርቲ ይኸይድ every Monday they eat spaghetti for dinner ድራርሲ እንታይም ድበልዑ ስፓጌቲ ንብል ኣለና ስፓጌቲ ማዓስ ይበልዑ every Monday ሶኒ ስፓጌቲ ይበልዑ so ብዚ ሰፍሕ ብኤግዛምፕል መልክዕ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግን ናብቲ ፎርም ናቱ ማለት እዩ ተቃውማ ከመይ ይመስል ናይቲ ቃላት ማለት እዩ ኣሰራርዓ ንርአ ብፖዚቲቭ ኔጋቲቭ and question መልክዕ እንጥቀመሉ ንኽእል ኢና simple present ስለዚ I you we እዚ first person ክኾን ከሎ ንስኻ ብዛዕባኻ ትዛረብ ክኾን ከሎ they he she it ካ እንታይ ብዛዕባ ሳልሳይ ኣካል ክትዛረብ ከለኻ ማለት እዩ alright እዚ ፖዚቲቭ ኢልና ዘለና ንምግላጽ ኢኻ ትጥቀመሉ ሓደ ነገር ከምዚ ይገብር ወይ ከምዚ ይገብር and so on ትብል ከለኻ ንኣብነት ንርአ so I you we they plus infinitive ማለት ቀዳማይ verb ማለት እዩ verb 1 or በትግርኛ መሰረታዊ ግስ ይባሃል እዚ ማለት ንኣብነት go ምሻሎ ብዛ ኤግዛምፕል ንሪኦ ዘለና go ካልኣይ verb 2 ናቱ went ክኾን ከሎ verb 3 ካ gone ማለት እዩ so we go to bed early ቀልጢፍና ኢና ናብ ዓራት or ንድቅስ ማለት እዩ or እዚ ክትከኦ ከለኻ you go we go they go ክትብል ትኽእል ማለት እዩ so እንታይ ኣብዚ ዳኣትወል ሓደ ክስታይ የለን to with or ዝኾነ word ኣብዚ ኣይኣቱን እዩ just we እንተልካ go ብድሕሪ ዝመጽእ እንታይ infinitive word ከም ድበልኩኹም እቲ ቀዳማይ ግሲ or ቀዳማይ verb ማለት እዩ ክመጽእ ኣሎ to bed early ናብ he she it ምስ ንሰግር ኣብዚ ማለት እዩ he she it ንነገራት ኢና ንጥቀመሉ ወይ ድማ እንስሳታት ማለት እዩ he she ተኾይንኻ ንሰባት and James ኢሉ ዘለኹ ወይ ያዕቆብ እዚ ኸ instead of እዚኦም pronoun ክኾኑ ከሎ እዚ ኸ ስም እዩ ስለዚ James ወዲ ያዕቆብ ተኾይኑ እንታይ ማለት he እዚ James ደሎ ሳራ ተኾይኑ እንታይ
she ማለት እዩ or ቦቢ ተኮይኑ ናይ ሽም ከሎ ተኮይኑ ዝኻ እንታይ it ማለት እዩ ስለዚ instead of pronouns እንታይ ሽም ኣቀዲምና ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ንሓደ ሰብ ሓድሽ ዘረባ ክንጅምር ከለናስ ብሽም ኢኻ ትጅምር ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌራ ኣይትብልኒ ኢኻ ምክንያቱ ትዛረበ ዘለኻ ሰብ ብዛዕባ መን ትዛረብ ኣለኻ ቅድም ክፈልጥ ኣሎ ሶ ኣቀዲምካ ሽም ኢኻ ትነግር ኣይኮነን ሶ ንኣብነት ኣነ ብዛዕባ ሳራ ይዛረብ ተለኹ ንበል እንታይ ትብል ኣቀዲምካ Sarah goes to bed early ብድሕሪ እንታይ እንዳልካ ትወፅል she ማለት እዩ she likes watching football ተልካ ሕጂ she እንተይሉ ሕጂ ምክንያቱ ይፈልጥ እዩ ብዛዕባ ሳራ ይዛረብ ከሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሽም እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንምባል ጄምስ or ሳራ ድብል ዘለኹ ስለዚ እዚ ኻት ፎርም ናቱ እንተሪና ፕላስ እንታይ ይብለና ኣሎ verb is or es ስለዚ ድሕሪ እዚኦም he she it ድመጽ እንታይ እዩ verb is ወይ ድማ es ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ምሽ go ጸኒሑ ኣብዚ እንታይ ኮይና ኣላ es ተወሲኽዋ ኣሎ goes ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ናይ es እኳ ቀሊል እዩ ብዙሓት words es እዮም ዝወስዱ እቶም es ዝወስዱ ቃላት ድሕረ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ኣይኖት ቃላት እዮም es ዝወስዱ ከምዚ ናይ go ኮይኑ ዘሎ es ወሲኹ ዘሎ ማለት እዩ ኣይኖትም ከs ደይወስዱ ሶ ክንሪኦም ኢና ግን ኣብዚ ሕጂ ተረዲና ኣሎ she እንተይልካ goes he goes it goes so ኩሉ ግዜ ድሕሪ እዚኦም ድመጽእ s or s ምክንያቱ እዚ ing ኣያቶኒ ብዛዕባ ሕጂ ደይኮና ብዛዕባ daily ዝገብርዎ ነገር ማለት ተደጋጋሚ ደዘውትርዎ ነገር ኢና ንዛረብ ደል ብኔጌቲቭ ወይ ንሪኦ ኔጌቲቭ ወይ ካ ደይገብርዎ ማለት እዩ don't just don't or do not ማለት don't በሕፅሮ ተቃሊዚ don't ማለት እዩ so I you we and they plus do not and then infinitive ስለዚ እዚኦም ስበልካ እዚኦም ቃላት ብድሕሪኡ do not ይመጽእ ማለት እዩ and then ሽዑ እትድበልና infinitive word ድሕሪ ዝውን infinitive ጥራይኻ ትጥቀም ንኣብነት they don't go to bed early ናብ ዓራት ቀልጢፎም ኣይድይብን እዮም ወይ ኣይድቅሱን እዮም ማለት እዩ or you don't go I don't go and so on ናበልካ ክትኮ ትኽእል ማለት እዩ ኣብዚ እንተመፂና ንኣብነት ኣብዚ they don't go እንታይ ክብለኩም ንኣብነት Sarah and James እንተይልና እንታይ እዮም ዞም ሰባት they ንሳቶም ምሽ pronoun ናቶም they እዩ so instead of they እንተዳ first conversation ኮይኑ ናትካ ትዛረቦ ደለኻ Sarah and James don't go to bed early ክትብል ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ they እንዳበልካ ክትቀፅል ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣቀዲምካ ማለት እዩ ኣቀዲመ ንበል ቅድሚ they ብዛዕባ Sarah and James እዛረብ እንተዳ ፀኒሐ ንኣብነት Sarah and James like watching football that's why they don't go to bed early ትብል ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኩዕሶ ምርኣይ ይፈትው እዮም ብከምዚ ምክንያት እዮም ከዓ ቀልጢፎም ዘይድቅሱ see they ኣቀዲመ Sarah and John ተይለ so they ኢለ ክቅፅል ይኽእል pronoun ናቶም ክጥቀም ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ he she it or James ኢለ ደለኻ ንቐፅል ኣብዚ ኻ እንታይ ኻ ትብል do not ኣብ ፀኒሑ ኣብዚ ኻ does not ማለት እዩ does not plus infinitive doesn't ወይ ከዓ does not ሕፅሮ ተቃልናቱ doesn't እዩ so እዚ ኻ the same way ናይቲ ማለት እዩ James ተይልካ doesn't go to bed or does not go to bed early or Sarah doesn't go to bed early or he James tai wadi so he doesn't go Bobby if it's a dog's name ማለት እዩ it ማለት እዩ it doesn't go to bed early or something like that ማለት so ተረዲና ለት ኣጠቃቅሙ ብኤግዛምፕል ስፍሕ ድበለ ቀፂልና ክንሪኢና እዚ ሽግር ደሎ ኣይኮነን in question ክንሓትት ከለና ኻ ክንጥቀመሉ ከለና እንታይ do ኢልካ ትጅምር ኣዝዮም I you we they forms እንተኮይኑ do ኢልካ ትጅምር and then I and then infinitive word ይመጽእ ማለት እዩ do they go to bed early ቀልጢፎም ደይድቅሱ እዮም ክትብል ተኾንካ ማለት እዩ instead of they ከም ተቀዲመ ደልኩም do Sarah and James go to bed early ክትብል ትኽእል ሽዑ or ብዛዕቦም ተዳክ ትዛረብ ፀኒሕካ ቀዲምካ ኸ do they pronoun ትጥቀም ማለት እዩ ስለዚ do you go to bed early do I go to bed early or do we go to bed early ይግማ so do ምስበልካ እዚ መጽእ እዚኦም ቃላት እዚኦም and infinitive ማለት እዩ ብድሕሪኡ
أب ثالثة أكا أنت متين هذا does plus he, she, it or James plus infinitive. لذي does Sarah go to bed early? Sarah أنت she. Does James go to bed early? James تاي he. Does Bobby go to bed early? Bobby تاي dog تقولنا من المال ترى قديم نقول تقولنا. Does it or does the dog? Does the cat? Does something مال just does كون ألو and then infinitive word يمثل مالتي. كتقلص كلها infinitive أيقونن أو positive. She goes يخاطب. أنت لا حطه ملك أخوين قن does قديم كان ترى تدقيم كا. She does تلك بدحري infinitive يمثل. Doesn't تلك مكمل. بخنياتو كلمة infinitive does تولوت infinitive أي كيرني مالتي. أنت دا does ديل لبز قد متزج أنت نريدنا she goes يخاطب مالتي. Alright, so بصفح دبالة ملكو تم دبالكو مالتي بخمي ملك نتقامل examples نرى. إذا حجي ناي third person singular مالتي. Third person singular. In the third person singular, the verb always ends in s. إذا قدمنا كمريات عن هنا مالت كل زي s comes with he تيل كان تاي s على wants تبل يدلي she needs تدلي he gives or she thinks مالتي and then negative week at the same مالتي does تيل كان not or do not مالتي he wants ice cream does he want strawberry he doesn't want you to eat. Yeah, so he doesn't want تبلع يدلي كان. Does he want strawberry? يدلي دي strawberry يدلي دي. Ice cream دلي. Wants كا دلي. Yes, يدلي له مالتي. And here أبزي كلكم دلي verbs ending in y تخوين كل جزء حدا verb y دود تخوينه. The third person changed the y انتي نبي غير تا y I تغير. نري أدلنا. Y تود انت نيراتا موداتا قال. I كأيرنا ES نوسخلا ES توسخلا نابنا fly تغير انتي خون flies اتا Y انتي تخون I تغير مالي شعو ES نوسخلا نابنا the bird flies تا عوف or رقبيت تنفره and cry the baby cries نابنا or he cries she cries أبزي ناي third person هنا نقول لنا مالي so تا واي تاي تغير I بدهريو ES نوسخل أزي بنس أروح أنت يالله أنت دا تا قدمي واي مالتيو vowel أنت له أزي كنسو لنا مالتك أبزي أنتيو إل consonantيو cry R نبعلو consonantيو تم vowel زيوم A E I O U زيوم vowels زيوم حمشن نا English إسران شو دشان فابي سالو كابزيوم تم حمشن تايم زيهم vowels يوم تم ستارفوا كلهم consonant يوم so نعمل play إن شاء الله play كلمي وايد الله I mean vowel زي a vowel so دغير نجار يلا مالت I نغير نازي just plays مالت he plays football نعمل pray the priest prays every day نعمل كشغل زي تسلي so كلمي واين تالو بزغا a يالله زمالات انتايو دغير نجار I كيرني just yes ترايخا توسخل مالتي أبزي حجي انتايو كل جزء كنزارب كلنا درجة almost كله مالتيو the same كستايد الله كتزارب كلها نعمل flies إلن wants إلن كتزارب كلها حدي والحين تعدمتو the same أبد صحيح فاقني فالالي مالتيو she needs the baby cries gives flies it's تدوم تشغل لها والحين تفل اللي يقولون مالتيو أبد صحيح فاقن كل جزء كنفولتهم علنا أتصحفهم كم زي متصحفوا مالتي معس يغير معسك ديكير مالتي سلازي فاول تلو قدمي تمود داتا وورد قدمي تمود داتا انتنا فاول الله اس ترايدوسخ قدمي تمود داتا وورد كونسونانت انتو خينو جن بجاكا فاول كالي ووردز كلهم مالتو خينو جن اي كايرنا اي اس نوسخلو and أبزخات أقدم أدولكم مالتي اي اس دوس دوك آلات كالونا زيهم كان تيام ending تم verbs بنتاي دودو تخينهم double s x sh common ch دودو تخينهم es يوسخو مالتي زون قالات es يوسخو نامنت كم عنتو يدراني goes مالتي go نيرا es اوس لدود نور زيهم كوم مالتي نامنت he
pass محلاف انت خوينو he passes يحلف أمنا حجي WS ودي أسلزلا ES نسخلا she catch CH ودي الله تريوا لهم CH دود تخوينها ES يوسخ مالتي he fixes his car نعمت مكينو يعريو and fix X ودي الله so that doesn't matter قدميو انتا يالو vowel الله جن السو دا يكون اتمود داتا word X تخوينو ES ترايدوسخ ES مالتي it pushes SH ودي الله SH انت ودي انتاي ES يوسخ مالتي so زيوم قالات نستوعلو اللهم علنا كل كثير كون دولكم تزارب كاللها the same أدام صايدو اللهم and كتصحفهم أبتصحفا جن كمزي جيروم يتصحفوا مالو خمز ملكة CH دود ES X دود ES نوصف كامل so زيوم كنفلت علنا مالتي ab simple present even ab pluralون كومينا نتكلم مالتي plural verbs أو مش بس إحنا خلينا قد ES لوصفه كل جزء علو نسوم نبعلو مالتي CH دود تغينا منت أو دود تغينو and so on مالتي so نبتي نقولكم حجي examples نرى إذا to describe habits timetables repeated actions or events ስለዚህ ከምዛ አንተ ይድበልና ማለትዩ ጠባይ ወይ ባህሪያት ኮም timetable ሰዓታት ሁሱን ሰዓታት ኮሙን repeated events or actions ከምዚ ደጋገም ነገራት ማለትዩ ከምዚ incidents እንታይ ዝባላታ አጋጣሚታት ማለትዩ ኮም so she usually wakes up at 6 o'clock كل جزء ذا سبزياس عشر دشة تتسع so she تخينو ES على ما wakes up to and I تخينو S أعطوني عن تيرينا هنا so I play football so وسون جزء تدي تخلو كم تتصاوت تنقر علىها doesn't matter مع التو خون خل سوم خون خل إنسان مالتي جاسجن كم تتصاوت تنقر علىها حجي كوننجن إذا ناتكا habit مالتي she does not does تينا عن تيرينا هنا does تيلكا not she does not play football or she doesn't play football does he play football أبحطه ملكا مالتي does تيلنا خاب دحريزي إس أيوسخني عن تيرينا هنا does he play football the train leaves every morning at 8 a.m. the train كل زي نجوه I mean نجوه ساعة شو منته تبقى مالتيو and the train does not leave at 9 a.m. that does not leave أبنتايلنا the train leaves تيلكا أبزي does not does لزولو أبزي leave اسمتاو أيدل so does not leave at 9 a.m. when does the train usually leave she always forgets her purse كل جزء ناتا نايد بورصة ترسع or he never forgets his wallet إذا غاناتو تايل بعد portfolio أيرسعني على السوز خاكبتي بحريات مالتي كنقلت كلنا عندكم اليوم example ده جاجيم كون تريوم تخليهم كمون أما عالتاوي إن شاء الله كنزارب كلنا نتقامل لهم سلوز خانو نصنع عملنا and ده جاجيمنا نرأيهم and to talk about general truths so إذا خم تقدم أدولكم مالتي نعمل the sun rises in the east بمبرق تبرق and the sun sets in the west بمعراب كا تعرب مالتي the sun doesn't rise in the north صحي بسمين أي تبرقنيا does not rise so أبزي rises دنبرة أبزي تاي كوين له just rise مخنياتو does لدرلو مالتي so أزي كل جزء كنستوعلو لنا does the sun set in the east إذا أبحثه ملكا خون كله مالك does the sun بمبرق تعرب ديا تصحي cats like milk birds do not like milk أبزي حاجين تايو cats even though زيوم animal يخونن باب plural سلازخونه likes أيتولنها even though animal ولا تخون جن cats انتايهم زيوم eat أيكونن زي day يدخون دلو مخنياتو cat حانت ديكونت بزحات سلازخونه بزحات كان ساتن مالك so تندماموت أباي فتوين so cats زي plural form تخينو تايخونه له زي s أياتون birds common do not like milk so زي plural زي form تخينو مالتي ناي birds نبعلو تايخونه له like do not like because
birds ብዙሓት ስለዝኾነ እዚ ፎርም እዚ now to pronoun እንታይ they ማለት so they do not like milk eat ኣይኮነን even pigs ብዙሓት ሓቶንካ do pigs like milk ሓሰማታት ፀባ ይፈትዋ ድየን ምክንያቱ ሓሰማ እዚኣ ሓንቲ ሓሰማ ነራ ትኾን do pig likes ምበልና ነርና ግን ሕጂ እዚኣ ሓንቲ pig ደይኮነት ብዙሓት ሓሰማታት ስለዝኾነ do ኢኻ ትብል ምክንያቱ plural form ስለዝኾነ California is in America California is not in the United Kingdom California በአሜሪካ አይደላ California is a general truth ማለት እዩ ዴከራ California ሳብ አሜሪካ አይደላ ab United Kingdom አይኮነትን አዲንግ ዊዝ አይኮነትን or windows are made of glass windows ፍንስቴራስ በግላስ እዮም ተሰሪሖም now plural form ስለዝኾነ እዚ are ንብል ማለት or is ካን singular form ማለት እዩ and windows are not made of wood alright to talk about something that's fixed in the future ከምቲ ዓንቱ ይድበልና ማለት እዩ ዝኻ ብዛዕባ ናብነት ፓርቲ ንስኻ ንጎለኻ ናይ ምሸት ጅምር ትኾን or ጽባሕ ወላ ይኹን ማለት እዩ ግን ፍሉጥ እንተኾይኑ ማለት እዩ እቲ ከምዚ ኾንሲ ውዱ ዝተወደአ ነገር ተኾይኑ ናምነ the bus leaves at 8 p.m. hurry up ሰዓት 8 ክትውገስያ ቀልጥፍ ትብለለኻ and the bus doesn't arrive at 9 a.m. it arrives at 11 p.m. ናይ ንግሆ ኣይኮነትን ትበጽሕ ወይ ትመጽእ ማለት እዩ ሰዓት 11 ምሸት ያ ትመጽእ ትብለለኻ ወላንስኻ ንግሆ ሃሉስ 8 ናይ ንግሆ ይሃሉሞ ሶንታ ኢኻ ትብለላ ሰዓት 9 ደይኮንስ ምሸት ሰዓት 11 ኢኻ ክትመጽእ ትብሎ ማለት እዩ እዚ even though future ይኹን ግን simple present ተጠቂምካ እዚ ምክንያቱ ተደጋጋሚ action ስለዝኾነ ፍሉጥ ነገር ወይ ታባስ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ነገር ስለዝኾነ the party starts at 8 o'clock ኣብዚ the party ሰዓት ክንደይ ይጅምር 8 ይጅምር እዚ ሕጂ ወላ ሓደ ሰብ ይሓተካ ናብቲ ፓርቲ ክትመጽእ ዲኻ እንተ ኢልካ or ክትመጽእ ዲያ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ካልእ ማለት እዩ ያ she comes ክትብሎ ትኽእል ያ she comes at 8 o'clock ሰዓት 8 ክትመጽእ ያ ማለት እዩ instead of she will come or something you can say she comes and the train leaves tonight at 6 p.m. when do we board the plane ሰዓት ማዕዝዲና ንስቀል ናብ ነፈረት ማለት እዩ when does class begin tomorrow ዝዛዕባ ጽባሕ ሰዓት ክላስ ሰዓት ክንደይ ድዩ ወይ ማዕዝዲ ዝጅምር ክላስ ትብል ኣለኻ so ዝኻን ንምንታይ ኢልና to talk about something that's fixed in the future ማለት እዩ and then instruction ክንጥቀም I mean ክንህብ ከለና and directions ማለት እዩ ናምነት በኢንስትራክሽን ሓደ ሰብ ከምዚ ግበር ከምዚ ትግበር ትብሎ ኣለኻ ማለት ናምነት don't open that box throw it away ta box ta ታይባል ባኮ or ለኾነ ዕሹግ ነገር ተኾይን ማለት እዩ ከይትኸፍታ ደርቢዮ ትብሎ ማለት እዩ or open the door ማዕጾ ክፈቶ the instruction just እንታይ እንጥቀመልና infinitive words here too ማለት እዩ throw open or eat your lunch ምሳሕካ ብላዕ eat your lunch ኩሉ ግዜ simple past or ing ድኾነ ኣይኣቱን እዩ ማለት እዩ direction ትኾይንካ ንሓደ ሰብ ኣንፈት ክትነግሮ ትኾንካ ማለት እዩ እንተዳ ሓበሬታ ደልዩ so እንታይ ትብሎ ንኣብነት you walk for 200 meters and then you turn left ን200 ሜትሮ ተጓዓዝ ብድሕሪው ንጸጋም ተጠወት ብሎ ማለት እዩ and then or turn left and go straight on ኣብዝምባር ብዙሕ examples ገይረልኩም ኣለኹ more ማለት እዩ ምን ትጽቡቕ ገይሩ ክርዳና ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ላ ፍሊ ድበለት ድመላእ ኩላ ማለት እዩ እዚ ኻንታይ with future constructions ድብሎ ኣሎ እዚ ብዛዕባ ናይ future ኮይኑ ግን simple present ንጥቀመሎም ኣብዚ conjunctions ኣለዉ then conjunctions እንታዮም በዓል before ንሪኦ ዘለና when after as soon as until ድብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ድሕረ ከሪአኩም እየ ዘርዚሮዮም ኣለዉ ትሪእዎም እዮም and so በዚኦም words ተጠቂምና ኩሉ ግዜ እንታይና ንዛረብ ማለት simple present ጌርና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንኣብነት she'll see you before she leaves ይላሉ so ቅድሚ ብጋሳ እንታይ ክትሪአካ ወይ ክትረኽበካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጻኢ ኮይኑ ግን before እንተሎ simple present ትጥቀም she leaves ትብል ማለት or we will give it to her when she arrives ምስ በጽሐት ወይ ምስ መጽአት ክንህባ ኢና ትብል ኣለና
እዚኦም conjunctions አለው ማለት እዩ some conjunctions እዚኦም simple present ጌርና ንጥቀመሎም እዚኦም ዝተረፉ ሪናዮም ጸኒሕናይና ግን for more ማለት እዩ for repeated actions or events ለለና we catch the bus every morning ንጎይና እታ ባስ ንሕዛ it rains every afternoon in the hot season ኣብ ውዑይ ወቅቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ድሕርናይ ምሸት ይሃርም ማይ ይዘንብ ማለት እዩ it rains ለዝኾነ it ይቃትብ they drive to London every summer they ከም ተቀዲምና ድበልና drive yes ይብሉን they drive They constantly تقبروا النجار مالتي every summer in London يخديهم for future I mean no for instructions or directions كذي قديم نورينات أينا open the packet and pour the contents into hot water كل جزء نابنت كون دخل كم rice ولا or pasta مالتي كفيت كابتي ما يوعيوتو قال اختي الخمات instruction تبعلا and direction حاجة شو تحبره خلها at the roundabout take the first exit أبتي جرافيور مسبتحها قدامي موتي يوصل أوربت قدامي موتي تطوي وبوصا مالتيو direction تحبر وانت هتقام simple present tense take or pour open and so on دبلو قالات مالتي for habits رينات أنا زون تبهريات مالتي so every morning when he eats breakfast and he drinks tea مالتي breakfast قرص كل جزء tea يوصل شاي ستيو مالتي so he drinks she only eats fish عساتريات ولا زي تزوترو نقدر مالتي they watch television regularly كل جزء تلفزيون يعزوبيو so it's so simple present نذي يمثل كل جزء ناي حجة زي كونه constantly دقات مالت continually دخونه نقدر إنا نتكملو نخنزارم تكملو مالتي እዚኦም ቶም ድወልኩም እዚኦም ሲግናልስ ኣቀዲመ ብትመጀመርያ ነጊሮኩም ነይረ always usually often sometimes seldom before school after school never every week every day every month every year or on Sundays مالتي እዚኦም ቃላት ኢለኩም ኣብ simple present ኩሉ ግዜ ኣብዚ always ክኾን ይኽእል usually or መዓልታት ፈሊኻ ማለት every year كنزي قبر every month كنزي قبر نختبل تتقاملو زيهم conjunctions دولكم كقديمة إلوكم صنعوا after when before as soon as until نابنت I'll stay here until you come subtimat as soon as you come or as soon as she arrives before you come before she arrives before we go when you come when they come when she arrives when she goes after you eat or after you drink after she drinks after she smokes and so on دابلنا نتقاملهم so دحري conjunctions كل جزء simple present قالنا نايم نتسعي نجر نزارب مالتي مباركس كبرات تخاتلتي سمارت نيشن برو نايلوم زنبرة تمرتنا بزعبا simple present tense نزي استخاتلكم يمثل زخونا حتو يخون ريتو مزلوكم كنقبل دلواتنا نزي بطعم أحوات من تخبطعم كمهار لنكا شير مقبار أين حماو كالوت مهارتي مدباتنا ونكتكاتاتولو بخبرنا عدمنا أبقى تصالي بخال مدبكسان الرخب سسنايو نعهو